Peg Maragul ning City of San Fernando Water District o CSFWD General Manager Engineer Nelson Lingat. Ing Maragul pa magbaba ning water rate king syudad kay batyan tanggalan ning 12% value added tax o VAT king singil king danum manibat November 2025. Agpang kang Lingat, uli ning pamananggal ning VAT meging mas mura ing babayaran king danum para kareng residente ning syudad San Fernando. Deko ing 12% VAT. Kasi, ing premise mi ka rin, gobyerno na ing magpalakad, under the law, ala na yaman dapat value-added tax ing si servisyo mi. Karempe ka mababa, number rate na mo. Kanita makasabeta, muritin plus 12%, so mata siya. Ganyan po mababa, kalupatan na lang talaga retang aluwang water district, na ing magpalakad ing local water district. Meging possibility kay bat mi balik king pamanibala ning CSFWD ing mabilog a operasyon ning serbisyo ning danum ibat king joint venture agreement king Prime Water. Iti katukining pamagsuspindi ng Mayor Vilma Caluwag king business permit ning kumpanya inyang November 2025 uli dareng reklamo king serbisyo. Ing milyari kanyan talagang migbabaya. And nung kanyang November 17 onwards, detang may singil. Retang may singil ating pambat. Deta, bala mo lunto lang refund. Na ibawas na lakaretang succeeding bill na ning meto nga consumer. Agpang king datos ning Pampanga Association of Water District Incorporated inyang March 5, 2026. Kawaluya, ing City of San Fernando Water District kareng ating kamababang water rate king lalawigan. At sumuking 212 pesos and 75 centavos. Dagdag na pa ning opisyal, maragulyang kapas na waniti kareng memalen, lakwas at balabalaw sing pamagtas ning presyo dareng manimunang panyalwan at pamangailangan. Maragulyang bagay kasi badoy nang yan yung metong pangunahin na gastos ng bale, reng utilities kuryente, danum. Malibang keng education, malibang kaya tangal doldo kakananing metong pamilya. Anya isipan mi na simple way, makasaup yung Maragul. Sinigurado naman ng CSFWD na misundo ing karelang takbang bang apanatiling mura at masalese ing serbisyo ning danum para kareng Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.